I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in the two-seat. Halo guys, kembali lagi di channel gua, Andrela. Nah, video kali ini gua mau bikin konten gaming. Ya, udah lama juga kan gua nggak upload gaming. Ya, emang awalnya channel gaming. Kita main solo nih. Di nyali, gua udah lama nggak main. Ini baru login lagi. Mudah-mudahan gua dapat Fanny ya. Gua mau pakai Fanny. Gue juga nggak tahu nih, masih lemes apa nggak tangannya main Fanny. Udah lama nggak main, takutnya kaku sob. Lama satu lagi nih, takut apa? Waduh, first pick lagi. Gimana kalau kita first pick Fanny ya nggak? Wah, berani nggak sob kalau kita first pick Fanny ya nggak? Jadi konten sih. Gue nggak berani kayaknya sob. Auto di pick sama musuh kontra semua, gila. Dengan last pick lama Bennett. Udah setelah siapa aja lah, mau nggak ada yang takut ya. Lunok tuh, Lunok. Lama banget, mau Bennett aja. Rek weh. Martisnya berapa sih yang itu tadi? Gatot nih. Tank itu harus first pick ya nggak? Gua salut pokoknya kalau sama user tank itu. Please pick a hero. Rek weh. Gini nih kalau main solo nih. Pada tahan-tahanan, males ngepick duluan sob. Rek weh. Nah, isun sini gue amat dan naikin aja lah berapa WN sih. Saya mencapai expert lah, ada win rate nya. Ini bodo amat lah. Cilong, Selena. Oke, boleh. Apa takut? Bisa kali ya? Bisa kali ya? Gimana? Menurut kalian gimana? Ayo bisa aja kali ya? Fanny lah, udah amat ya, nekat ya. Gak ngeri gue ada Jilong. Dora. Lupa sekali mati kita ntar ada. Selau. Ruby lagi dia tuh. Selau, jangan panik. Gak ada takut gua mau counter apa juga ya kan. Panggil banget. Spell apa emblemnya nih, gue pakai emblemnya ini biar cepet kaya. Palingnya build gue nih cepet kaya ya kan, tiap ngebunuh dapat gold. Apalah Herli ini ngajak tukeran. Gak mau bikin
Lama Biasa sob, main Fanny tuh awal-awal wajib jungle. Di sini gua pakai jungle Villager X biar kalau retri dapat darah putih, dapat shield tambahan. Weh, bantu sini weh. Wah gila, Martisnya minion gue diambil dong. Sinilah barengan lah. Aduh. Sir, what's your Ini command? sob main solo. Kacau. Minion gue diambil dong. War is not a game. Kita ambil hijaunya aja nih. Minionnya udah pasti habis sama Martis. Tuh kan. Wah gila, Martisnya YOLO. Ayo maju. Malah mundur. Ayo terus. Wah cong. Ayo lo sini lo. Waduh. Wah. Gila. Gua maju dia mundur. Panik gua. Maklum udah lama nggak main Fanny, nggak main game juga sih. Ayo maju. Wah, kok kayak gitu talinya ya? Padahal nyangkut loh. Dia gol sini woi. Sir, what's your command? Ayo maju aja nih. Mati kau. Wah, anjir. Aduh, satu hit lagi sob, Goblok Martisnya. Kagak mau maju. Kalau ada dia mati tuh tadi tuh, dua-duanya bisa. Sir, what's your command? Jangan war dulu dong. Gue Fanny guys, hero early game, disuruh jangan war katanya. Tawain aja nih. Itu bocah sekolah kali ya. War is not a game. Fanny disuruh late game katanya guys. Affirmative. Habis semua jungle-nya. War is not a game. Claude, I'm coming. Mati kau. Sir, Wah, atas butuh bantuan nih Martis nih. Awas Tis, ada Ruby Tis. Ada orang. Mati kau ya. Mati kau. Lagi. Dia diem. Wah, mati sampah sob apes. Udah lu tower lah gua. Ambil klon ini. Ada Hilda bung, mau datang bung. Claude. Ayo bantai. Mati kau Claude. Aduh, buff gua habis. Energi gua habis. Aduh, mati. Mampus gua menang. Kabur. Ya ampun, miss lagi. Aduh. Wah, selamat. Gila. Panik sob, udah lama nggak main.
sorry ya enggak. Waduh gila, malu-maluin aja tuh. Anjir. 1 hit lagi mati gua. Sabar weh, mundur weh. Wah gila dia. Wis, tapi menang loh. Sabar. Gua ambil ini dulu. Iya sabar, tar gua situ di sini dulu. Gaul orang. Wah, Claude nongolin di map. One hit. Hush! Tar! Modar mane. 1 kali combo. Gila nggak tuh? Ini lagi nih rame. Sikat, Bung. Triple. Uish! Anjir, nyampah kalian. Lo lihat gak damage gua tuh? Sakit banget. Sampah. Langsung wipe up dong menit ke-6. Ya, surrender anjir. Gue baru main nih, belum pemanasan ini. Payah nih musuhnya. Surrender sob. Aduh, menang lumayan lah. Watch MVP guys. MVP. Gila. Udah lama nggak main. Sekali main lagi. Musuhnya surrender. MVP lagi. Oke guys, cukup gini aja game gua kali ini. Mungkin gua besok bakal upload konten gaming lagi. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share video ini biar ajak teman-teman kalian nonton video gua, biar gua semangat buat upload konten gaming lagi. See you guys.